Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Dina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged naklatan itinagan Dina. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak ken ayat. Bareng mangipaay iti adal kadag iti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dina. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy, Dina, itay ka pa apalpaliiwan. Kaslada parikot mo When nga rod, friend. Diyak ngamin maawagan ti cellphone ni Dexter. Madanhaganak. Amangan wanyamot tan tinapasamak kan kwa na. Ay, sos. Kasla di ka pala naruam iti babaero a boyfriend mo. Amang ano adamanan iti ayan ti babae na. Nasingpet ni Dexter, Rose. Dakkel ti panagtalek ko kan kwa na. Diya mo kan ka. Kasano ko mamaibagam anasingpet, kat naminduan adaras anadoktalam nga da babae na. Nabartakla ni Dexter iti daidi akan ito. Iso akas jay, tinutupan na day dya babae. Ang napakawan kumatkit di. Ay, no siyakla ti sika, i-break kon. Tay kunada nga rudan, once a cheater, always a cheater. Apaya kasta tilangam anagaway danak ka. Adda ka di parikot mo. Awan, nanang. Adala pang panunutat. Di ka di boyfriend mo, anak ko. Ha? Wan, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Diyak amuno sa dino ti ayan na ita. Ay, imbagak metken ka idin, anak ko. Asabali at talaga ti panagkitak iti da iti lalaki. Saan ko aparpardayaan ni Dexter? Ngam kanayon met ngamin akasta. Nanang. No napudno met laeng ken kaday iti lalaki. Di na ipalubos ang madanagan ka akasta. Arumbang laeng nga ipakaamunakan ka no sa dino ti ayan na. No nasayat man, no saan ti pagnana tapno amom. Sa bali ti agparparik na kanyak, nanang. Amang anuadan sa baling aramidan ni Dexter. Awan ang kaitibain, Dexter. Dito'y gayam ti pakasarakakan ka. Pudno ti atap ko. At damanan sa bali a babae itibiyag mo. Pakawanin lang ko ma, Dina. Ay-ayatan ka. Amom da ita. Pakawanan lang. Gaputan na ilawaan kami kini Feli. Kat nas ka natakdarak. Anya? Hinayat ka itinapudno. Ngam kastoy ti isubad mo. Manipod ita. Aglinipatan. Ipamaysamon ti atensyon mo iti dayta babae. Ay na, friend. Gusto ko man dayta pa nagsangsangit mo. Kunaktumot naman kan ka. Adda babae na day di Dexter. Kunak na nagbalbaliwan. Gaputain ka rin na adinan ulitan tinararamid na idi. Iso nga inikag iti tiyan sana. Ngam inulit namanen. Diyay pa'y babae ti itakdar na. Gaputa masikugan. Anya? Nasakit ti kastong inaramid na, friend. Ay. Impay ko amin. Inaramid ko amin. Ngam kastoy ti insubad na. Bay amon, friend. Saan nga iso ti lalaki para kan ka? Ay, no siya klamay sa.
Talaga adyak kayat dayjay a Dexter para ken ka. Ammo ti amin a tao a babaero dayjay. Wen, ikarigatak alipatan dayjay at tao. Rumbur laeng Di mo kunaan apakawan ng pailaeng iti kasta nga inaramid na ken ka. Ni Dexter ka diti makagapom, no apay akasta kamutan, di na anak. Kita manday talangam, nakakutkutong kan, gaputa di mo pa yan kayat timangan. Wan nga rod, anak ko. Panunutam kumamot ati salunat mo. Nanang, tatang, Lipatan mo dayjay a Dexter. Saan nga iso ti lalaki aparakan ka? Di mo tagisayangan ti kasken kuana. Ipamaysam kit diti atensyon mo iti trabaho, anak ko. Lipatan mo dayjay. Makasarak kanto iti lalaki aparakan ka. Saan pa'y nga ita ngumdumteng tulat ta? agyaman ako na kada kayo, tatang, nanang. Gaputad kayo lata amangan andingay kanyak. Agmay-maysa ka nga anak mi. Iso asaan mi akayat amakitkita da ka akasta. Sana bali, tatang. Italaang na ito'y. Malipatak tumatlaang ni Dexter. Friend, nabartakan. Uwan na Rod. Di ka madanagan, friend. Kabailak tibagik. Asino nito umasidag ka data, ha? Rose? Hello? Mabalin ka diti makitugaw ka da kayo? Imbag lang ada ka sa saritak, man. Sige. Agtugaw ka lata. Mano? Pasensya kan manong ha. Nabartak nga minang tigayam ko. Awen nga rod. Kasladinan kabalan ti agawin. Kabalak ti agawid. Da kayo Awen gayam. Siyak ni Elmer. Ay baga Rabim. Manong Elmer? Siyak ni Diana. Este! Dina. Isumat ni Rose. Agayam ko. Sika talaga, friend. Uminom tayo nga rodan. Siya kung timakamo iti inuman tayo. Oy, itay pa'y apalpaliiwan ka Dahil ta cellphone mo matlatan tikit kitaam. Malakip mo ka di dyan lalaki, anak itugaw ka data ije bar, hindi na minsan nga aldaw? Ay, inted kumat gayam tinumber ko kan kuana. Ha? Kayat mo asawan? Iso day takatetext mo? Wan, hindi pa ilan na minsan nga aldaw nga agtetext kanyak. Diyak replyan, ngam nagkulit. Sa bagay. Makita mo't itilangan na. Medyo adan-edad na ngam nagtaor, friend. Anyat amungay. Amang ano iso day tanti forever mo. Tila sasawam, friend. Ay, namam mo talang ije bar day jay. Forever adagos. Ala, song batam ket din dagiti text na kan ka. Amang ano nasinga ka pay. Sino nga tamot ba ito umawawag? Ni Elmer. Anya nga tatibagana. Hello? Hello, Dina. Naimbag Rabim. Kastamot kan ka? Rabiin. Ngam, apay nga imawag ka pa'y laang. Diyak namin makaturog. Isong inawagan ka. Ha? Diyak mawatan tirignak. Amok ka nakababain dito nga ibagak. Anya ti kayat mo asawan? Manipod na kita kay Jebar. Di ka man malipatan. Siga ka na rin ti pampanunotek. Amang ano nabannog ka laang. Nasaysaya at siguro maturog kan. Sige, bye.
Agyaman ta pinatgam ti awis ko ngagsarak ta ita, Dina. Day off ko ngamin ita. Awan aramida ki balay. Iso pinatgan ka. Kasta ka di. Awan gayam. Sanak pa nagordar iti makan. Inuray ka. Ang mga di mo kaya ti orderak. Iso asi kalangan ti agpili ti kanenta. Ha? Saan ka napili iti makan? Di uray pa'y tuyo kan kamatis ti kananta dito eh. Saan mo ta mabalin Sigakit di met. Ala, ingka agorderan iti kanenta. Kalpasan na. Ipasyar kay di parke. No okay lang kan ka. Okay lang. Sana bali. Day off ko mat. Sabong parakan ka, Dina. Agyaman naklaunay ha. Ay, nagpintas matanda iti asabong. Magustuwak ti kolor na. Agyaman ta magustuhan. Dina. Aging ka dita kat dinak maaklon. 5 na bulan nagdatdato na kan ka. So nga iman no, gutak nga agsaharak ta ita. Kaputa. Aklo na konti pa nagayat mo. Ha? Ay, ayatan ka mat. Iti pa'y laeng. Kayat ka ngamin amam-am mo iti husto. Awan mat, ti makita ka saan anasayat nga ramid mo. Iso nga awan rason. Tapno, upayan ka. Agyaman naklaunay, Dina. Kamaudyanan na. Inaklon nakmadlangan. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Sapay la ko ma. Tadinak to pasakitan. Ikarik dayta. Ikarik at sak iparik na kan katisaam anapadasam. Iti damong ayat mo. Uy, naragsak ka ita. Siguro, inaklon mo ni Elmer anya. When friend, inaklon ko ni Elmer. Talaga? Sa bagay. Uray asino mo't ababae, matinagtirik na nakunkwana. Nagtaor uray adan edad na. Ngam aganad ka lang, friend. Di ka di madanagan. Napadas kon tinasaktan. Iso ano mabalin? Jakon kayat maulit pa'y. Iso nga rod, adi mo ko maipaay amin. Iti kasta, saan ka masakitan iti kasta unay no bilang laeng? Nasingpat ni Elmer. Iso mamatiak, nga ison ti lalaki para kanya. Ay, sapay la ko ma, friend. Elmer, apay atyak makontak ti cellphone mo itay. Pasensya ka na. At ang amin napatag ngay naramid ko itay. Nagrepera kay tilugan. Iso ajak na sango da iti cellphone ko. Kasta ka di? Sa dino ti ayan mo. Apay nga damang manggag ko nga ibit ti maladaga. Adda kami dito'y balay ti kasinsin ko. Adda ngamin ubing dito'y. Anak ti kasinsin ko. Kasta ka di? Sige ha. Umawag kang tulangan nito madamdama. Lepasak pa dito aramidag. Bye. Sige. Bye. Oh, apay kasta ti langam, Elmer. Saan ka kadian naragsak? Tanagsarak ta ita? Adda ngamin parikot ko, Dina. Ibagam bareng matulungan ka. Tigabsat ko. Kimaro ti sakit na kat adda itay di ospital. Parikot ko no sa dino ti pangalaki ti kwarta nga itulong ko kankwana. Kasta ka di? Imbagam ko maadagos Mano ka di ti masapul mo? Kasapulak ti 50,000. Nasken ngamin maoperaan ti kabsat ko. Di ka matanagan. Tulungan ka. Di mo mat ngamin imbaga adagos. Ag-withdraw iti savings ko. Isupay ti aramatam para iti kabsat mo. Ang nakababain. Amang anuan niya pa iti maibaga dagiti dadakkel mo.
Di ka madanagan. Awan ti maibagadana ng kantatang. Gapu tabukod ko akwarta dayjay. Agyaman na karod no kasta, Dina. Di ka madanagan. Apaman ang makaurnungak. Sukatak tumat lang ti kwartam. Ada text mo, Elmer. Basaam. Ang mga no importante. Kwa. Tikabsat ko daytoy. Ay, siyak man ti mangbasa. Hello, honey. Kumusta ka? Nakabulod ka din iti kwarta, iti gayam mo. Awan pa yan gatas ni baby. Anyat kayat mo asawan. Luklukwan naklaang. Kayat mo asawan. Adan pamilya. Agpalawagak, Dina. Wen, adan pamilyak. Kat pakawanan na kuma, no nagilimadakan ka. Ti anak ko lang ti supsuportarak. Ngam si ka ti ay ayatak, Dina. Naglawag ti amin. Kwarta lang ti kayat mo kanyak, Elmer. Manangalilaw ka. Impagarup ko no napudno ko kanyak. Ngam saan mat kayam. Pakawanan na kuma, pangasim. Aglinipatan. Amok asaan ka anapod no kanyak. Gapot a kwarta lang ti kayat mo. Isu nga agwin na suwastan. Kasta unay apan nakapasakit ko itiday di akan ito, Mr. Lonely. Jakon pinakawan ni Elmer, gapo iti panangalilaw na kanyak. Kat gapo iti namidwa apan nakapasakit ko, saan akon anaki ayan ayat pay aging gaita. Daytoy man ti kapadasak, to'y pag-ayam mo, Dina. Pag-ayam, Dina, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan nga amin a tao kat agpapada, ti panagayat da. Natumpungam lang ti tao asan arumbeng nga ayaten. Napasakitan ka man iti namidwa, ngem di ka kumamapukawan iti namnama. Ibilang mulangan aleksyon kan ka, ti kapadasam. Bueno papagayam, maingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad, itinagan, Dina, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.